Mizoram Legislative Assembly in Thanna atana naktu ka vote hak turin ruam manna engkim pe felani. Mun shanga in Thanna tur bo ruak chale moanom taka omlain chalfil bia le lengteng bial huam chung ko chen khata helpol te an che ni asoi chuan politics bo ruak atisang hle. Zonet chung kwa te chibai uletuna chanchin kim changsokin Mizoram Legislative Assembly in Thanna atana naktu ka vote hak turin ruam manna engkim pe felani. Chief Electoral Officer Pu Ashish Kundran hena changa Zonet Thudon danin polling party omzong sang khaza somsari paruk te chuan an polling station naktu ka vote thang na tur mun an thleng kim vek to a thil ti fel ngai te po ti fel to in naktu jingdar sari a vote thak chan thei turin anin pe fel don ani polling station shanga duty to polling party ni minute chuak lo te chuan tukin khan an duty na to polling station cheu an pana heng mi te hi aizol khopuya changa chuak te le district headquarters shanga chuak te an ni a vote thla na tur EVM vote la za chia na tur VVPAT le mamo dang te an kenga an zinga hian ven him na thok tu tur Central Armed Police Force le Mizoram Police te an telani polling station tina hian atlang puin presiding officer pakhat assistant presiding officer pakhat le polling officer pahni cheu an omani vote hak thei hun chung hinak tu jingdar sari achanga tlai dar li thleng ani mi puiten tluang taka vote an thak thei nan Mizoram lar sap chuan Negotiable Instrument Act 1881 to chanin naktu vote thak ni tu chu sarkar pi sachol nia puanga sarkar pi sa zongzong ba ka Mizoram sarkar nuaya public undertaking zongzong zirna in zongzong le bank zongzong te po chol hian ahwam ani aizole khopui danga an mani na thingtlang kholama vote nei mi hem tak vote thak turin an khoa an hoa chung zinga chuan aizola changa an kholama ho te po an tela tukin khan aizol ko chua chim mar chakle thanglama vote thak tura hole an mani phur tu motor tam tak mun sang panin an chuak ani boruak chale muanom tak noya vote thak ani theinan sarkar in ven him na thatok arwam manna Central Armed Police Force Company somli cha chua achul na hmuna te duty tir an ni ba ka Mizoram State Police ral thuam keng lo chi company som pakwale ral thuam keng chi company som he pali mun shanga duty tir an ni tunchuma Mizoram Legislative Assembly in Thanna nei tura hian vote nei mi noi sari sing sari zathum somkwa panga an oma anjinga mi noi thum sing sari sanga zali somkwa pariat chumi pa an ni a abak Nuai thum sing kwa sangli zariat somkwa pasari le chu meichia ania mipa aya meiche tamna hi sing khat sang kwa zathum somkwa pakwa atlingani an vote thla na tura polling station siam zongzong hi sang khat za somruk pali ania hemi ba ka hian Tripura Abru Relief Camp paruka Mizoram mi omte vote thang nan kan huna temporary polling station som panga siam ani bok heng zinga polling station som thum pahni te chu ven uluk ngai zual anni naktu klai dar li vote thang zo vele vote thang na atana man EVM le vote la chinchia na VVPAT te chu kharin vote chia na to district headquarters an hopui ngalanga adong tu ten lo dongin strong room a anda lut dona vote chia ni atana ruat December ni som pakhat thleng sipai ten thatakin an veng dona ni mun shanga in Thanna tur bo ruak chale muanom taka omlain chalfil bia le lengteng bial huam chung kho chen khata helpol te an che ni asoi chuan politics bo ruak atisang hle aizo district chalfil bial chung notice lang nuama Manipur lam helpol ZRO mitir nia in soin khotlang shwai tu te nizanda rukle achan vevel khan ko khomin MNF candidate vote turin ashil ni in chalfila Congress candidate pu LT shang chal chuan asoya hemi chungchang hi chalfil bial returning officer ne na zia ka thlenin alekha copy chu Aizol district SP le MPCC president ne na athonani heti la hian lengteng North Block Congress committee president pulot luanga le ZPM lengteng North Block chairman puzai rimoya te chuan ZRA ni asia ten hebiala MNF candidate vote turin mi puite an shil ni in an soiboka hemi chungchanga vo ina thu chua an siama heng mi te hi Aizol mi pahni le mimbung mi pahni ni in an soya until ti dan an dem thun tar langbok lengteng North Block MNF po in vo in khan ngopa police station a FIR thelutin lengteng North Block MNF in helpol ZRA ruain Congress mi te vo anga thu the dar om chu anungoi lo thule avordar tu chi apui kho avung roza mi chu zon chua saka dan anga malak sakturin an nge nani hetianga thuleng velkara hian lengteng bial huam chunga chi apui village council chuan an khwa a ZRA ten Congress party mi chen khat vo anga thu thang om chu thu dik lo ani ti thu chwa siamin an soi ve thunga lengteng North Block Congress chu chi apui khotlang timwal phawa hel om na mun anga an chwa chu an ngai thiam lo thu soin thu pha choi tur an phut thu an soi ve thunga ni
Zonet changin Mizoram Police hotu te chuan hemi chungchang hi chui fia mek ni in an soya ngopa police hotu te chuan heng mi te hi an motor nen shen an ni hnua Saitwal police station a thu zo fia turin vo in khan an thon ani Zonet changin Saitwal police hotu te chuan heng mi te hi man ni lovin thu zo fia tan shen an ni ti an soya campaign phal to lo nuan campaign awanga thu zo fia tura shen ni in an soy he thil thleng chungchang Zonet changin Mizoram Police hotu te chuan he thil hi har sat na le buai na ti chuak zui tu ni lo le boruak chesiam zui tu chi ni lova an ngai ti an soi lengteng biala ZRA helpol ni asia te party pakhatan an campaign ni soi chungchanga achulanga malak sakturin ZPM general headquarters in central YMA an ngen ZPM shwai tu the chen khatchu vo in khan tui khwatlanga central YMA pisa alengin lengteng biala ZRA helpol ni nge asia ten political party pakhat vote tu re mi pui an shil ni asrim hemi chungchanga hian lengteng block ZPM le congress point thu chwa in chom siamin he thil an dem thu an tar lang hial ni in an soya he thil thleng chungchanga hian central YMA chu thu chwa siama thil deswal tu te le an party ming tar lang tura an du thu an thlenani ZPM atel zinga political party pakhat chu kumsang hi som pathum in thandona finfiana mumal omlovin helpol thopui anga thu thedar aloni to ni in an soya tunjuma thil thleng hi atak nge police po in thil diswal tu te an man nge bokawangin central YMA chu dar zau theng berle YMA din na mun sang sanga vote thang ma nge ya thu chwa siam tur an phu thun soi hei baka hian ZPM shwai tu te chuan NGO coordination committee in chakma candidate dalo tura party tin te angen na chu party dang zongin an bo chiat lain ZPM chau chu azom chun ani thun soya hemi chungchanga hian an ngen nangai poimo te ming mera fakna le thom na tu thlenga tarlan alani lo chu hunkal zela NGO coordination committee thu le hlangai poimo lo na thlen pal thei ani awangin vote thang ma nge ya lom thu soina rampum mi puisha ta puangzar tura an du thun thlen bok Voina ZPM shwai tu te central YMA pisa an len la hian central YMA office bearer te an lo omlo awangin CEC member pahni in an lo dong songa ZPM shwai tu te thu thlen chu an ho tu te hne na arang the ang bera thlen ani tu thu ZPM shwai tu te chu an lo shilani central YMA shwai tu te nen anin kom zo a thu thar lakhom tu te zo na changin ZPM steering committee chairman pulalian so da chuan helpol thopuya in regrab na thleng ni soi chumi pui him na ti chet hei thil ani awangin amo phur tu te pho chuak tura malak sak turin central YMA chu an ngen te soi lengteng biala khian nambil ang tele hel ang chi dewa chetna NGO ina du lo thu kan theveka ma chu tun na ya hei chu tiang thil chu lo thleng le ni in kan sia ZRA hovin mi puyan vawa MNF chu vote tu ti in an campaign na mi ina om te po ko chokin an din huala khatianga ri rap thil anga ma an la ka wang khan an mani kha ZRA helte tiania chu wangin thil thalo takani hei hi ti in kan ron sei ani bera chung mi te chu police point an mana tuna hian an ron hroi thlamek ning kan sia khatiang thil lo thleng le ta hi kan rama in thlanna thiang hlim le monom tak mang tura chong trai na te le mitini na kan du zong ani laya hetiang thil thleng hi apoi kan tia kan ai awa dingte NGO ho te hena heng thil hi lo ngai venturin kan ron sil ani ber Excise and Narcotics Department in Thanle awak ve ta dry day apuan chungin mi puite wantlang huna zu in lo tur le dan kala zu chelek lo turin angen Excise and Narcotics Department chuan in thlan mon om ta buat sai thei turin zu le ri hlo khwa khir konga be puyan thak mek ti soim tun thani som pakwa le ni som hni panga in kar khan rak zu liter sang khat zariat somli pakwa sab zu som kwa panga beer som pathum le heroin number 4 gram zanhi som pathum point pakhat bial pathum an man to ti an soya heti la hian Excise and Narcotics Department Champhai district chuan nimin khan Champhai heroin gram som thum pariat le anei tu pu thangliani kumsomli pathum bongkon marvenga khosania in chal chu an mana Champhai tho hian heroin gram som nga le anei tu nia pu thang chungi kumsom nga pahni choi pui lunglei district a khosania in chal chu an man bok Champhai Excise and Narcotics Department ten heroin an man song hi gram som red pariat ania an mi man te hi NDNPS Act to chanin thu boy an siam sak ani
Aizawl West 1 biala ZPM candidate pulal du oman chol hmuna an chen na ina tui connection lak chung changa diklo taka ama ti mingchia tum an omni asoin nimin tlai khan zonuam police outpost a FIR a thelut police ne na thu boy thelu a pulal du oma chuan lal duwa in ti chuan social media sang sanga chol hmuna an chen na ina tui an lak na in hnuai lam tui pek na meter box tilang du lovin atimwal pho tu zongin thu a the dar ani atia hei hi in than vote thak a nei to awangin atan thil phoi the ani ti soim amo phur tu zong chua ka phu tok shem na pek ani the nan malak sakturin police te chu angena pulal du omangen na hi zonuam police te chuan vai vakon police station a hlan chongin thu bua hi an chui chan kal ni athudon ani Aizawl West 1 huam chunga Nizan Khan Congress official candidate UPC lal tlan sang a soichia na lam hoi thuziak le poster tar ni soin MPCC in CEO hena lung oilo thuan thlen voina MPCC shwai tu ten CEO pu Ashish Kundra mu antum lai hian CEO chu aboi deu awangin an lut lok theilawa meeting an nei zo a CEO hian arum achwa san zui nga lawangin Congress party shwai tu te hi an nom lo hle a lung oilo na an thlen na thuziak chu a personal assistant nena an hlan ani hemi ma athu thar la khom tu te zon changin MPCC general secretary Kelian Zwala chuan an candidate soichia na thuziak the dar chu party pakhat mang ang thil ti ni an shia thu soi party ten kat party te now thil ti ani lo ti chu chianga an mang angin ti hian Christian ramati om lo tak thil moi lo tak an tia aten om khop me ya ma se ni zanan te ni an beidong an mangam thil te ni ti achiang khop me ya siwa complaint helu kan tu mari takan nga ka at hei lo ba in election khila zone ek lai pon helu thei ani an kirenga siwa en kun min pet helu ni apoi kan ti kopa MPCC chuan hei thil dik lo ni kan fia election dana ek lai pon helu thei tiare takan nga ki dik lo kan fia thil hi hei thala kan mung hian Christian naman thil theng om lo tak ani mi be dong te patilian pakhatin anti ani kan ring ani Aizawl West 1 biala thil theng ani atu chu kan media ten hei hi at hei angatamin election da sian na ni wangi min bon jar sak pon kan be saya kan nge chu ni Zoram Thar Polin Mizoram Assembly in Thanna naktu ka nei tura tluang taka anin buat sai thei awang le lalpa tan an tlang au thei awang alom thu soina in khom vo in khan chal tlang an zol buka an neya heta hian an po shwai tu Reverend Dr Zai Chhon hlon do chuan lalpa tan anin pek na lalpa alom awangin an hlotling der to ni in soya Mizoram chu Kristal na ramasiam achul ti soibo Mizoram Assembly in Thanna tluang taka nei ani na ne Mizoram lo nei tu te mammo land reform siam sak thei tu le agriculture marketing pe thei tu sarkar siam ani thei nan vo in chun khan amfu member te chu a hovin an chongchai heta hian pathian chi mi le ro rel na dikeng ko thei sarkar an deal tel bokani an headquarters lunglei a chongchai rol na chuan lunglei chan maribial pastor ZD Roding Lianan hunser amanga an president pu Joseph L Thangzwal la chuan thu soin lo nei tu te thlai thar le de chu ala tam tok lo thu te sarkar puina lo chuan kunna thok tu te tan hotlin har sa thu te soin tunchum in thana hian kunna thok tu te bel tlak sarkar siam chu an tan thil poimo ni in asoini he in khom hi amfu general headquarters secretary pu Eric Zomwan puyan akai shoyani Aizawl Salem Veng branch Christian Chalai Paul chuan an branch kum somnitlin Ruby Jubilee vo in khan an lom alom na chikhat atan Aizawl Civil Hospital adam lo te tan thisen unit somnga an pe a thisen petu te hi mi pa somli paruk le me chepali an ni a hemi ba ka hian athlona dam lo en na free clinic an buat sai bokani Salem Veng KGP Ruby Jubilee hi tun thani somni pali in rin ni atang khan lom chanin December ni khat thleng an lom donani Salem Veng KGP branch kumsang ka zakwa somsari pariat November ni somni pasari khan dinani a tuna chuan member zanga somnga an omto ani Voin khan Aizawl kholum library Celsius education ni pakwa point pakwa ani a avo library Celsius education point pakwa ani naktuk ni lai ni a chuan kholum library Celsius education thumvel avo ber lai Celsius education pakhat vel ani rinani Zingdar nga le minute somli patnia ni chua kanga taidar li le minute som thum patnia atlale ang Mizoram Legislative Assembly in Thanna atana naktu ka vote hak turin ruam manna engkim pe felani
mun sang sanga in thlan na tur bo ruak tha le mo nom taka omlain chalfil bia le lengteng bial huam chung kho chen khata helpol te an che ni a soi chuan politics bo ruak ati sang hle khati zong kha tun chuma chanchin thar kanon ti chwa the te chu ani e